igihe kimwe narwaye n'ibyiyoni nuko ngo mbere ko kuntu ibegero zo bizobiza ngwana n'ibyiyoni shana Asore ngwaye n'ibyiyoni gute ibyiyoni shana twarwana wendo byiyoni ishana habamo kimwe kimbone kirapfa Nokimara gupfa umugabo wacu aravuga ngo wanishiye umudamu none ubandiha ibihumbi ijana babyemeye ndabijya kugira ngo abone ikindi kigone mu byiyoni akwiye gutanga ibihumbi ijana ndabyemeye rwose kandi sinababwira kuma kuvuga ngo iby'Imana yavuze ngo cyangwa nawe usanguke nawe oya imaze kuba kabeyo maze kumenyera mukanga yegeye ngo karosa nani kababwiye Yosefu ngo karosa baje inkoko itaraririye amagi ngo yarari tibishoboka kuko yoturagwa ngo ave mu ikintu kizima umwuka w'Imana ngo yari hejuru y'isi n'ijuru ari hejuru ngo isi kiri amazi gusa adendeje hejuru ngo umwuka w'Imana yari kwararira isi kugira ngo izovuke bukeye ibona kigomba kurema isi Bwana sifiwe. Haleluya. Kera twinjiye mu gitabo cy'itangiriro. Avuga ngo mbere na mbere wanyu siraho hagara wagaze nko. Yo. Batazago tegeka bahumutwa. Mukere ngo ndabonye izuba n'ukwezi n'inyenyeri 10 bene kubitembera. Yakabatiye ne hayo kugwanishewe naso na nyoko tuzaza tukwitembera. Yego. Honda. Amen. Ishani ni ribi. Kandi bibi yodani. Ni ribi ishani ishani. Ndamu yidini. Ama shani ni yake ama bagala shumira tumyala ngo bazishe Yosefu. Ukoye baragira. Yo baragiye inka umukombi. Ise Yakobo atuma Yosefu ngaje kureba bene se ngaho bari nari mpari yarahari gute ariko ngo kera izo zose bitaraba ngo umwuka w'Imana yari hejuru atwikiriye aha yararira mwari muzi ko umwuka w'Imana azararira ni uzi utararira tugakomera umwuka w'Imana ni uzi ukurarira nyamutaru ukazovamo umuntu ukomeye ni uha urarira bano ku mwuka w'Imana arabaraririye ngo ejo bakuremo abashumba bakomeye none twovuka gute tutaraririwe inkoko itaraririye amagi ngo yarari tibishoboka kuko yoturagwa ngo ave mu ikintu kizima umwuka w'Imana ngo yari hejuru y'isi n'ijuru ari hejuru ngo isi kiri amazi gusa adendeje hejuru ngo umwuka w'Imana yari kwararira isi kugira ngo izovuke bukeye ibona kigomba kurema isi Bwana sifiwe. Haleluya. Kera twinjiye mu gitabo cy'itangiriro avuga ngo mbere na mbere hari Imana niyo jambo ese tuvuge jambo niki jambo ni Imana kandi cyakabiri jambo n'umwuka wera ushobora guhishurirwa ibintu udafite umwuka wera ariko nimba ufite jambo nyamaneza karasinzira ukuri ni jambo yosinziriraho tugiye kuvuga amakuru ya Yesu uko nguko nka tuzokura kandi uzina cyane mwene dawe turavuka kindi cyakabiri dukora umurimo ubwo umusinzire mbe nkureba mukanya ntituzinanaga kuko wagize ibitotsi Bwana sifiwe. Amen. Wa jambo w'Imana numara kumuhishurirwa uzoba wahishuriwe ikintu gikomeye nimba ufite jambo ufite umwuka wera ariko nimba utaramenya jambo hari n'umwuka wera ntibishoboka ko wamuhabwa kuko yaravuze ngo nutamenya uwo mwana ntibishoboka ko wabona Imana aravuga ngo ufite uwo mwana afite byose tuga ntawusha kureba izo yayandika agasura gayikambakaye uyu mukecuru afite Bibiliya wamenya ko atamenya gusoma ariko nikitekereza ko yayifuza imbaraga zawe ukiri muto reka dusome ijambo ry'Imana dusomye ahangaha mu gitabo cya Yohana injili ya Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana bwanditswe na Yesu Kristo ubwo yari ari hano ku isi yatangiye agenda yandika ibitabo kandi abwiriza abantu abahugura nk'ibyo bababwiriza hano Jerome ababwiriza hizo mwene data Diadona hayo baheza gahunda ngo nimuririmbe korari nimwicane iyi ni gahunda mu materaniro ariko turaza kuvuga ijambo
rikomeye riri aho ngaho hagati yabwiye abantu. Ijambo rya mbere ravuga ngo ku gice cya mbere haravuga ngo jambo uwo mbere na mbere hariho jambo. Kandi mwumva ijambo ry'Imana niho abantu benshi barimbukiye. Imana yabishuriye ikintu kivuga ngo mwikanisa hari ibintu bitatu bita abantu batatu. Hariho umwana mutoya ukwiye kuregwa, uwo ni uwa mbere ibona keneye no kuregwa ngo kure. Uwa kabiri mwikanisa hariho undi muntu w'ingwingire. Ingwingire ni umuntu uzawumva ariko udashaka kubikora. Bwana sifiwe. Ingwingire ni umuntu w'igikuri ushobora kuba atarujuje imirire yose, yaragize ibibazo byo kuvuka ahantu hashoboka kuba hari ubumuga bwo kuba ibikuri cyangwa ibihigo kuko twabivuga iwacu. Uwo ni umuntu uri mu materaniro aza yihuzenza basha kubwiriza ntashake kumva. Undi wa gatatu harimo umuntu wakuze ushaka gukomera n'ukuri kandi ushaka gukomezwa, ushaka kugira amahame yo mu nzu y'Imana. Abo nibo bantu batatu bari mu itorero. Ariko ndagusaba kugira ngo nimba ube mu bana bakeneye kwiga cyangwa ube wakuza gukomezwa, ariko igikuru tikiza gikuru nubwo ukigaburira nubwo ugira gutetikiza gihinduka. Yesu aganira amagambo ahangaha aravuga ngo jambo. Yesu niwe ariko wazanye umwuka wo kwandika Bibiliya. Yanditswe n'abantu abagabo 70 ariko bahumekewe n'umwuka w'Imana. Irabahumekera kuko yoza kuri kaziga bikamubwira ngo ndagutumye ngo genda uje kabana no mu ikanisa rya Serepare uje kubabwira amakuru. Ifata abagabo 70 bo mu Bayuda irababwira ngo nimugende mwandike bino bintu kugira ngo bitazazimangatana. Irababwira ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yari Imana. Yarashatse kugira ngo abihishurire ababwire uwo ari we kuko batari baramenye uwo ari we. Bari barakiriye Imana ariko bataza hituruka. Arandika aravuga ngo isi tararema n'isi tarabaho jewe nari mpari. Yarahari gute? Aravuga ngo kera izo zose bitaraba, izo zose bitararema ngo umwuka w'Imana yari nari mpari. Yarahari gute? Aravuga ngo kera izo zose bitaraba, izo zose bitararema ngo umwuka w'Imana yari hejuru atwikiriye aha yararira. Mwari muzi ko umwuka w'Imana azararira? Niwe uzutararira tugakomera. Umwuka w'Imana niwe uzukurarira nyamutaru ukazovamo umuntu ukomeye. Niwe urarira abantu ku mwuka w'Imana arabaraririye ngo azazobakuremo abashumba bakomeye. None twovuka gute tutaraririwe? Inkoko itaraririye amagi ngo yararire tibishoboka kuko yoturagwa ngo ave mu ikintu kizima. Umwuka w'Imana ngo yari hejuru y'isi n'ijuru, ari hejuru ngo isi kiri amazi gusa adendeje hejuru ngo umwuka w'Imana yari ko ararira isi kugira ngo izovuke. Bukeye ibona kigomba kurema isi. Bwana sifiwe. Haleluya. Kera twinjiye mu gitabo cy'Itangiriro. Aravuga ngo mbere na mbere, kera twinjiye mu gitabo cy'Itangiriro. Aravuga ngo mbere na mbere hariho Imana. Imana niyo jambo. Ese tuvuge jambo niki? Jambo ni Imana kandi cya kabiri jambo ni umwuka wera. Ushobora guhishurirwa ibintu udafite umwuka wera, ariko nimba ufite jambo. Nyamaneza karasinzira ukuri ni jambo yosinziriraho. Tugiye kuvuga amakuru ya Yesu uko nguko kantu uzokura kandi uzina cyane. Mwene da we turavuka. Kindi cya kabiri dukora umurimo ubwo umusinzire mbe nkureba mukanya ntituzinanaga kuko wagize ibito. Bwana sifiwe. Wa jambo w'Imana numara kumuhishurirwa uzoba wahishuriwe ikintu gikomeye. Nimba ufite jambo ufite umwuka wera, ariko nimba utaramenye jambo hari n'umwuka wera ntibishoboka ko wamuhabwa kuko yaravuze ngo nutamenya uwo mwana ntibishoboka ko wabona Imana. Aravuga ngo ufite uwo mwana afite byose. Bwana sifiwe. Ufite uwo mwana afite byose kandi cya kabiri afite ubugingo. Reka turebe abo bantu ikintu bashobora kuba bafite bamenye ko jambo hari. Jambo umva amakuru yabwiye abantu. Arababwira ngo ibyo zose bimaze kubaho, ijuru n'isi byaremwe n'ibindi byose byamaze kubaho. Aravuga ngo niwe bugingo. Hari umuntu ushobora kugira ubugingo adafite jambo? Ntibishoboka. Nimba udafite ubugingo nuko utamenye jambo, ariko nimba ufite jambo w'Imana ufite ubugingo buhoraho. Ese birashoboka ko waba ufite ubugingo kandi utarabumenye? Yaravuze ngo kumumenya nizo mbaraga. Kumumenya nizo mbaraga, kumenya icyo uhasenga, gusobanukirwa, guhindura imitekerereze, kwinjira mu isisha, kwihindura mu isi yo kurema. Yesu yaravuze ngo mbere ibi byose bitarabaho ngo niwe wabiremye. Bwana sifiwe. Haleluya.
ibintu byose dushobora kuba dufite cyangwa dushobora kuba twageraho ntibisaba kuko kandi Imana igaruka kubigufasha. Birasaba ko wowe uhindura ibitekerezo zawe ukavuga ngo Imana yarandemye, naje nkwiriye kwinjira mu butsinzi bwayo kandi nanjye ngiye kurema. Ntabwo Imana twaravuze izi minsi mbibabwira ngo Imana si umupolisi ngo izigufate. Ntabwo Imana izifata umuntu ku mbaraga, izifata ibitekerezo zawe ikabihindura. Iyo utarahindura ibitekerezo, Yesu ntashobora kwinjira muri wewe. Barasifiwe. Haleluya. Nimba ufite ubugingo ufite zose, kandi nimba ufite ubugingo uzobusingiriza mwene data, nimba ufite ubugingo uzobuheza ubundi, kuko twebwe tumeze nk'amatiyo. Iyo hari ufite ubugingo mu ashobora kubuduhesha twese, kubera ko iyo avuze agira umwuka wo guhembura. Barasifiwe. Haleluya. Nimba utagira imbaraga zo guhembura cyangwa tutaragira imbaraga zitwinjiza ahantu zihembura abandi, nta bugingo natwe dufite ko turakorera inyuma y'ubugingo. Ariko nimba ufite ubugingo neza uzobwinjiza mu bandi. Barasifiwe. Icya kabiri yaravuze ngo niwe muco, niwe muco umurikira isi. Ese birashoboka ko ufite umuco ashobora gutera umwijima? Umuntu ufite umuco ntashobora guteza umwijima, kuko kiza kigaragaza ahantu hakabona iyo hari umwijima ni umuco. Yaravuze ngo niwe muco. Uwo jambo niwe wazanye umuco mu isi, kandi yarawuzanye kugira ngo amurikire abera bose. Yarawuzanye kugira ngo tumurikirwe, tugire umuco mu mutima, tubasha gusingira mu bintu bikomeye. Uzi bimeze twicara tukavuga ngo iki kintu simpa kigeraho, igituma utazukigeraho. Turahinduka imitekerereze ngo wumve ko gishoboye. Umunsi uzomenya ko gishoboye uzogikora. Barasifiwe. Dawudi aserutse gusa yumva Goliyati yagashebeje karatuka ubwoko bw'Imana. Yari muto cyane kuri abo bose. Kindi cya kabiri yari yarigishijwe igisirikare cy'abariya bari bakirimo, bari bajanywe ku rugamba kubera ko baravuye muri training. Ntayo yari yakoze, yari mu ishamba yararagiraga, ariko yaragira ishaka. Nimba utazutinyuka nta kintu na kimwe ushobora kugeraho. Dawudi yarareze aravuga ngo uriya nindi, aritekereza inyuma akiragiye akiri umushumba. Aravuga ngo nkiri umushumba nakoze ibi n'ibi birashoboka ko nabikora. Aravuga ngo uriya Mufilisitiya ndamutera kandi namunesha. Ikibazo kiri imbere yawe kirarusha Umufilisitiya, kirarusha Goliyati kuba muremure, kirarusha umusozi. Birasaba ko uhindura ibitekerezo ukavuga ngo ndabishoboye. Barasifiwe. Amen. Kubishoboye. Icya gatatu ni ukumenya ko uri kumwe n'Imana. Iyo umaze kumenya ko uri kumwe n'Imana, ukamenya ko uwo jambo wamuhawe, ukamenya ko yinjiye muri wowe, ukamenya ko wamusobanukiwe, ukabona ko imbaraga uzifite, nta kintu na kimwe udashobora gukora. Kumenya ko uri kumwe n'Imana. Enoki ngo agendana n'Imana kandi yaravyiyiziho imyaka 300 ahagendana n'Imana. Bituma Imana ivuga ngo n'umugabo nta kindi gisigaje, reka mwinjize muri paradizo yo mwijuru adapfuye, murindi ibindi byose. Kugendana n'Imana bituma Imana ikurinda ibintu bikomeye. Kugendana n'Imana ukagendera mu mushake bw'Imana. Nimba utaba mu bushake bw'Imana ukorera mu marangamutima, ntibishoboka ko uzohinduka kandi tuwohindura. Barasifiwe. Haleluya. Mwumve mbabwire ijambo ry'amarangamutima. Amarangamutima ni ikintu ugomba gusiga ugatera intambwe ya mbere n'iya kabiri. Ikindi cya gatatu ugasiga ubufana. Timuzosubire gufana, kuko namaze kumenya gufana nta hantu uzokugeza. Gufana tukazufana mwene songo ubwo yagiye mu makosa ngo worombereyo, uzushishoza ko kuri kumwe n'Imana, usenga Imana zo gushura imbaraga. Ikindi cya kabiri tukazugira amarangamutima. Umunezero wose uzamo n'amarangamutima uzoshira. Mugira iminezero irimo amarangamutima tuzokura, uzohekera mu marangamutima, kuko Satani arayakunda. Niyo yakoresheje aje gufata Yuda, yamwijije mu marangamutima amwereka ifaranga. Yuda yibuka kuko ari uzubika uruhago, aravuga ngo nukurere kadubike na zino faranga. Ejo ntidutandukana na Yesu, kandi niyo Yuda ariko ko ariko abikorera kuko bazogumana na Yesu, yariko atekereza ko azotandukana nawe akubaka inzu. Ayo ni amarangamutima. Muve mu marangamutima kandi muve mu nduru z'abarasana. Ureke isi irasane, ureke ibihe birasane, ukomeze icyo Imana yakubwiza guhusa ku isezerano ryawe. Barasifiwe. Amasengesho yacu kenshi ashingira ku marangamutima, ayandi ashingira kugira ngo tumenye ibiraho, ariko si ibyo Yesu azavuga. Yesu ntazakunda ngo umenye ibiraho ko kandi
azakunda ngo singira ibiri imbere cyane. Yesu ntazakunda ko tureba ibiri hafi kuko twomera nk'abana bato. Umwana muto azareba hano gusa akareba umuneke wazanye ntatekereza ikindi kizoza. Natwe dufite amasengesho akenshi yo kureba ibintu biri hafi ntidukenere kureba ibindi. Kandi ijambo rivuga ngo kuva kera isi itararemwa ngo jambo yarahari kandi yari kwatakirika kugira ngo azokugeze ku bugingo. Iyo yihuta akareba ibiri hafi Yesu ntiyari kumanuka ngo aze kugupfira, ariko yaritonze arabanza areba umwana w'umuntu aramwitegereza aravuga ngo ase niki cyatuma aza gucungura umuntu. Igihe kigeze aramanuka. Igituma uzubwira nuko uzi ukora ibintu bitaragera igihe. Iyo udakoze ibintu bitaragera igihe ntibishobora kuvamo umusaruro. Itonde ugere ku isezerano, kandi isezerano nta muntu wagwana ngo rigereho. Ntibishoboka. Yakobo yaragwanye aragenda aja hehe, aja kuragira, aragirira uwa mbere, aragira umukobwa wa kabiri, bose baramubuheza, ariko yarataragera ku isezerano. Ariko agarutse arayi Beteli iseguye ibuye. Marayika abona kumuzaho izo zose zacecetse, atakiyasengera umugisha, atakiyasengera ibiti. Aravuga ngo Yakobo narimbaye imvuretse ariko nkugarutseho. Yesu nakugarukaho azogukorera ibintu bikomeye, ntibisaba ngo wowe ufosinge. Nta mbaraga ufite zo gufosinga kugira ngo winjire mu masezerano yawe. Ureke gusisi banzi gucundi gukubite. Yesu yarabanje araceceka bamupfura uruziga bagira gute, ariko ku munsi wa gatatu arazuka, kandi azuka n'imbaraga zo gutegeka. Nuko yararangije igikorwa cyose. Bwana sifiwe. Haleluya. Ibiti bisaba kwihuta, tibisaba gusakuza. Bwana sifiwe. Amen. Iyo umuntu araririye n'umubyeyi utwite ntagira urusaku, tuza dusakuza iyo ducukije, ariko iyo dufite tugira amahoro ku isi y'abazima. Kubera ko uha urarira uruhinja ruri mu nda, kandi ntibaguma guterana imigero ufite umwana mu nda. Uza witonda n'umuntu yagutera kuko rugagara ku ruhande, kubera ko uzi ko uzobyara umwana muzima. Mwitondeshe impinja zanyu, mureke umwuka w'Imana bararire. Ikibazo ko murajana amagi kuyaraririza ahandi. Kera twagaza tubikora, ugakura amagi ahangaho uyize ukashira inkoko ari iyawe, Mariya yarare kubera iriya niyo murumuna wawe, ukazuya mw'ibatera ukayaraririza muno. Ariko wasanga ukaza namwe ageze hagati y'imizi minsi 28 ukabona kuzana yandi yakuye hariya, yarangiza yose akaba amahuri, kandi ijya ntiyaturaga nawe ntuyage n'ijya ntaturaga. Ko muravumbura amaga ahandi mukaja kuyaraririza ahandi. Yesu yavuze ngo turi umuco, kandi umuco tuzuvira mu mwijima. Ariko bimeze gute? Bimeze bite? Nazanye umutwaro wo kugira seminari kuri uno musozi, kandi ntitaye ngo iri kanisa niri, ugahuza urubyiruko rwose n'abantu bose bagishoboye gusenga, abantu bagishoboye kurara umutayo, tukavuga imbaraga zo gusenga ukuntu zimeze. Abantu ko barasenga za gataru umukara tuzamuturagurika, inyarwongo igataragurika, ariko igiti kiza kivumbika ni kimwe, tuzabitarukira icyarimwe zose, ariko hari kiza gifatisha umuriro. Mufatishwa umuriro ugere no ku bandi. Gusenga kwacu nimba kutohindura ikanisa ahubwo kukurisubiza inyuma, twicare hasi tuje gushaka gusenga kukuri. Nimba ugira imyaka 20 aho kuzana impinduka bakaza bumva imvururu, birasaba ko usubira inyuma. Warasenze ariko tuhame n'icurimo, subira inyuma uje gusanga ubuzima, wase gusenga kwanje kurakwiri, cyangwa iki ni igihe cyo kurarira umwuka wera. Barasifiwe. Haleluya. Iri jambo mubyumve. Imbaraga usaba imbaraga zo guhindura, tukazukemera ngo tugire imbaraga ngo abantu bose ngo bamenye ngo narazamutse. Tugize iminsi dukorera ngo isi dukubitira amashi, kandi umwuka twawuhezemo twawutinzemo. Twese twawutinzemo. Ariko ikisi igihe cyaho siga. Abantu Yesu yagazahamagara abigishwa, yahamagaye 12. Bamwe yagazababwira ngo kurikira, kuko ndi bari bafite amazina muri bo. Abandi yagazababwira ngo siga zose. Kubera ko yakoresheje amagambo abiri kandi bose agiye kubagira abigishwa biwe. Bamwe yagazababwira ngo ni mukurikire, abandi akababwira ngo ni musige. Izo hari ibisobanuro bibiri. Nukuvuga ngo gusiga ni wari gusiga ingeso ziwe zose. Abandi yahamagaraga yasangaga bari tayari, akamabwira ngo ni mukurikire, bakamba bakomeza bakagenda. Haleluya. Haleluya. Ariko sinzi cyane ko nabo nimbari igiki. Ashobora kwera guhamagara abantu tusige. Ukarunga ibintu zose, mureke tureke kururunga tumuco
itorero. Isi ifite ubuzima bwayo, kandi ubuzima ahantu bw'isi bushingiye muri hazi, bushingiye ku mafaranga, nibwo buzima bw'isi. Ariko ubuzima bwo mu mwuka bushingiye mu mwuka nyine. Ubuzima bw'itorero ni mu mwuka. Icyo gituma Yesu yavuze ngo ndasiga zose, siga abamarayika, siga n'abandi bose bariko basingiza, siga n'inanga ziza, ngo nje mu isi y'imivumo, bacuranga imisumari, ariko ninjire mu buzima bw'umwuka. Igihe Yesu yari yanga ku isi nta mwuka yari afite, yagaze abwiriza kuko yari afite umubabaro w'ibintu abantu barimo, yari mu butumwa gusa, yari mu butumwa. Ariko umunsi Yesu yarangije igikorwa, ni umunsi Yesu yapfuye Golgota ku musaraba, aravuga ngo zose birarangiye. Yesu ko yagusigiye akazi, umukono uri mu cyimbo cya Yesu. Urusaku dufite n'ugwiki, dufite urusaku nk'ubwo abigishwa ba Yesu bari mu nyanja barasakuje. Yesu asinzira akanya gato, azutse aravuga ngo muzogeza hehe no kwizera. Baje gusenga baravuga ngo Mana utwongerere kwizera. Ariko we kuri mu kugabanuka ukaguma ugahata ngo baguhe imbaraga. Imbaraga zizira kwizera ntizishobora gukora. Bwana sifiwe. Amen. Zishobora gukora, zishobora gukora. Bana data nadusomeye ngo Yesu ajanwa mu butayu n'umwuka, kandi yari avuye kubatizwa kuri Yorodani, abatizwa na Yohana. Yesu ntigeze atoranya abantu bakomeye bo mu Bayuda ngo bari bamubatiza, aremera arabatizwa. Yohana amubonye aravuga ngo Yesu birashoboka ko nakubatiza, kuko Yohana yari azi amakuru ya Yesu yose. Niyo wari wahanuye, niyo wajanwa mu butayu, aravuga ngo genda uje gutungana. Aravuga ngo hazaza umuntu, kandi uwo muntu arandusha ubushobozi. Aravuga ngo kandi niyo muco. Jambo ry'Imana aravuga ngo Yohana si wari umuco nyakuri, ariko umuco bari bawutegereje ni Yesu yari yamaze kuvuga. Arangije araza aramubatiza. Hakimona agituruka hari ayishuruga kuko ari umwana w'Imana. Aravuga ngo se birashoboka gute ko nakubatizwa mwami waje? Aravuga ngo niko bikwiriye, ngomba guca kuri wewe. Ushaka kuzamuka uzuca horoheje. Tibishoboka kugera kuri esikariye utatangire hasi. Uzubona iyo ugiye gutera intambwe kuri esikariye ubanza hasi. Nta muntu urubaka ama esikariye aturutse hehe mu gitanda uzugenda waje kuzamuka ugakandagira kuri esikariye. None ni iki kizagituma dukunda kuzamuka duhereye hejuru? Uko no kwizamura. Yesu aca bugufa arabatizwa, arangije kubatizwa umwuka w'Imana amururuka ku mutwe ameze nk'inuma, aramuhamya avuga ngo ni umwana w'Imana. Ni iki gituma dukeneye ko baduhamya? Ese Yesu yaravuze ngo mwemegwe, cyangwa yaravuze ngo mbasize mu isi mumeze nk'intama hagati mu masega? Niyo muntu mu kugira ngo izo mbwa barazizirikira hehe? Zikuziritseho ureka zikurya, nizikurangiza uzinjiramo imbaraga. Kandi ndabasaba kuzoza mwumvira ijambo ry'Imana mu mwuka. Igihe cyose wumviye inyuma y'umwuka uba wabaye Yuda. Amen. Uwo ni umwuka wa Yuda. Ikindi cya kabiri, uyu ni umwuka wa Sawuli. Sawuli yabanye na Dawudi kandi azi ko ari intwari amutinya cyane, ariko akagira umwuka w'ishari. Uriya niwe wagaze umutera guhwera. Iyo umaze kugira imbaraga z'imyuka myinshi iri muri wowe, izitangira kuguhereza mu mwuka, ugahwera ugasinzira, umwuka wawe ntatangire kubona, ukazubona ibintu bidahari, ukabona imbaraga zidahari, kandi imbaraga z'Imana ziri iruhande rwawe. Bwana sifiwe. Haleluya. Birashoboka ko umuntu yahishurirwa agahishurirwa icyo udashaka. None murakeneye ngo duhishurirwe ivyo Imana ishaka byose? Oya. Nta mutari kuba nyine yo kweri akire ku kintu ndakeneye. Keneye kuja muri Amerika, kamambira ngo mbonye ubutumwa bwangu bwerekeje muri Kenya, kandi je nariteguye kurira indege. Ico gihe ntiduhuza, ariko ntituzavuga ibihuza n'ivyo Yesu byose akunda. Haleluya. Haleluya. Imbaraga zigukura mu kigaragazo ni wowe uzifite zonyine. Amaze ngo abigishwa abafarisayo ngo bamenya kuko Yesu yamaze kubareba mu mitima, bama bamwohereza abafarisayo ngo nimugende muje kubaza Yesu. Mariko 11:12 ngo muje kumubaza ivy'umusoro. Ibyo tuba turimo si ivy'Imana ibirimo. Ushobora gusengera ikintu kimwe iminsi yasengera imbaraga, ariko ikabona ko utarahinduka. Ushobora ko uhabwa imbaraga utarabasha kuzijera. Mureke mbabwire, musome ijambo ry'Imana nibwo muzohishurirwa. Tugira ikibazo kimwe tugira, naracigishije inshuro nyinshi, kandi ncigisha mu tubiri tw'abayumbe n'ahandi. Ndababwira ngo tufite ikibazo tutigeze tumenya, kandi kidasaba gusengerwa. Dukunda kuzina cyane kuruta gusoma. Kandi mureke mbabwire icyo kintu. Ubu nyine jewe nagabanyije ibintu zo kubyina, ko ndiga gusoma cyane ibitabo byinshi. Nudasoma ukabyina uzodanganyika. Babwire impamvu abapfurero bari bagira gusambura umuhana. Umukunga wagazamuvuga mu gitondo na nimugoroba besheje ibigori. Ngo nyoko ya murozi, nyoko ya murozi, nyoko ya murozi. Aho nimara bigenda gute? Ibyo ndi bizokomeza umuntu.
kumbwira ngo yabonye amakazi gaba yarose nta kintu na kimwe bifasha ahubwo biranseye mwihorere musengere kandi numara umucero hari ijambo rikomeye gihamire yavuze yaravuze ngo ntizoshoboka yaravuze ngo Imana yigeze kumubwira ngo naje gusenga asenga izumweru bibiri ngo asengera umukecuru umwe irangije ngo iramubwira ngo habe nubwo wamusengeye ngo nta murozi uzinjira mu bwami bw'ijuru ngo nariko nkugerageza abarozi baratugoye baranahari tituzona bavugira neza kuko nabo batanyutse bameze nka Yuda watanyutse ku ntumwa ariko kubera ko ari bo botindwaho cyane nose nidutinda ku barozi ntidukure bizogenda gute ikintu cya mbere baza bakora bagira imyuka izidindiza no kuvuga ngo iwa bavuga baba bakwitsa hasi ara nubwo ugeze muri 80 uzuko mukamanuka ico ni hishurirwa na hishuriwe Imana yambwiye kandi mbibabwire hangaha mwese uzobamenye ubasengere wirinde no kubaho ariko uzirinde kumuvuga no kuvuga ngo nabaho bagira imbaraga nuko kwirirwa tubavuga n'akazi gawe ko baramanura n'akazi gawe bakamumanura niho bazabanyunyuza wanasifiwe uko mwese ko muzamona nyaruko umuntu agonya kuvuga ubundi uko mutayoshira imbaraga aho yarapfuye kuzaneza yarapfuye kandi ibyo biratudindije abanyamurenge n'amavuga butumwa menshi niko ameze kubera ko dufite ivuga butumwa ryose risa nabwiye Imana ngo uzomfashe mu muhamagaro ufite ivuga butumwa uzondemere mu ikintu gifasha abantu nukuvuga ngo iwawe ugamba akazi gawe tuba wamuzana mu bwami bw'Imana wasanze yapfuye none nawe ugiye gushira igitaka kandi si ngombwa Yesu yaravuze ngo mufashanye abananiwe mu bazahure wanasifiwe haleluya nukanira gukura neza ukamenya ibigaragazo zabaye mu isi guhera ku bakera zahere mu nzandiko za Paulo zose uzisoma uzagenda wumva Paulo babwira ngo ndabandika inshuti zaje bakumva duhuriye muri Kristo Yesu nuko nari nabasanze kera nagarutse kubasura muri nongera kubagaruka zosanga ariko bameze muzirikana umuhamagaro mwahamagawe kuva kera mu gihamagaro ukiri mu bijombo uhamagaro akaziga nanje ndi mu minende Miriya ukirigwamo Imana ikongorera ikakubwira ngo gendusha mu butayu gusenga uzirikana Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe amen mukomeze itorero niba hari ibintu zari zarateye itorero ry'Ikorinto byatumye Paulo agaruka ijya kabiri akagaruka n'ijya gatatu n'amazina n'urusaku amazina azaturuka kuri jewe akamara ngatani kandi yose kagenda aragaruka arababwira ngo nicyo cyatumye babwira ngo muzirikane guhamagara ese ngaruka nza kubabwiriza ko atari ibingibi nababwirije ariko ngo nyuma yanje namenya ngo ho hagarutse abandi baza kubabwira amakuru y'ibinyoma ngo barangije barabahindura ariko arababwira ngo basaba Imana abona abo umuntu maza satani nta wundi muntu azakoresha abantu niba azakoresha satani ntiyoje gukoresha ikindi kintu yoncamwo yogucamo kandi azaca ahantu bakinguye ahantu hakinguye umuryango kandi n'Imana nuko nguko onye nabwira Miriyamu ngo genda ugere kwa Nyakiyo usenge gusa tuvuga ijambo kabanda tawawe ikindi cya kabiri satani akamucamo akamubwira ngo genda ugere Nyakiyo ngo biranta zo bishobora kero kwa basenye ariko imbaraga zisenye ikigeragezo turazifite amahame ane azatuma umuntu ahagarara mu mbaraga z'Imana icambere nukuba wewe wiziranye n'Imana icya gatatu nukuba uvugana n'Imana muziranye mufitanye amakuru icya gatatu nukutagira ubwoba umukristo w'umunyabwoba habe n'abasirikare ntibakene umunyabwoba no mu gisirikare ntibakene umuntu ufite ubwoba no mu gipolisi ntibakene umupolisi w'ubwoba kanswe mu Mana no mu rusengero ntibakene umunyabwoba mu itorero bakeneye umugabo w'ukuri muhagarare ku kuri musenge abakuru bahugura abato abatoya basengera abakuru twese dufatanye hamwe dukomeze itorero niwo mubiri twese duhuriyeho mushaka gutema Miriyamu urabutemye mutema mukamisha urabutemye ukuguru mutema mwene datanye nawe kazigabura urabutemye umutwe mureke izo zose bikomezanye kandi umutwe uzugira intege amaguru akihangana ukuboko kwagwara amaguru akaguma akagenda kandi akazasingiriza akagaburira inda kugira ngo igire imbaraga kubera ko dukeneye gutemagura ibintu zose Yesu yaravuze ngo ni jewe uzaweza imbuto kandi ishami riteza n'ingaruka aje kubajana zoshika ndikuma dukeneye gutema ishami kandi Yesu ataragaruka mwitemagura amashami y'ibiti Yesu ataragaruka iritaha yagera murireke rigume rinagana aho ngaho Yesu nagaruka azarishira mu muriro ritwike niko yavutse Bwana sifiwe haleluya
amakimbirane takwiriye mu muntu wamenye Imana. Muvuge amagambo make mupunguza tawo marayisi. Wa mugabo yarasinzaga ndavuga ngo isi kirabikwa, ngo isi kirabikwa, ngo kirabikwa ahantu hose ko barahabika ngo hashize. Nimbe hayibikwa niwe wayibika, kandi nitwe dutumye isi bikwa. Yari igitekanye ariko twebwe turayimasa. Nubwo twumva ngo isi yashize uzoceceka wumve ko igiti kivuga ngo turapfuye, nitwe twayimaze. Telefone yanje, telefone ya Nyamwiza, telefone ya Mukamisha, telefone ya Nyamutaro ushobora gufata igihugu atagezeyo akagitwika cyose kigashirira. Mwirinde izo muvuga, ururimi nakantu gato gatwika ishamba ryose rigashira. Muvuge buke muceceke iyo umuntu ari kuntambara ntazasakuza. Icambere Imana yabwiye Abisiraheli yarabwiye ngo mujire ariko mugende mucecetse. Mwikorera ibibindi bintu zoroheje, mufate n'ibimuru muzunguza, muzobereka ukuntu uzohagira. Ugende ucecetse, uzenguruka ucecetse. Ibigerageza ufite turusha Imana kubimenya. Izi n'ibindi uzozejo, izi n'ibindi uzinjiramo, hari n'ibindi utaramenya. Ariko izo zose ikizogufasha kubinesha no guceceka. Muceceke, mureke gusenya itorero ry'Imana rihagaze. Hari ibintu bimuzamva ukumva bishwe n'agahinda. Amasimwe nimba turuka ku bashumba ni gute yo guturuka ku bakristo. Ku muco w'isi tuhaye tuvuga, umuco w'isi no umuntu usenga niwe muco w'isi. Kubera ariko ahantu hari umuco niho ushobora guturuka umwijima ukagenda wahumisha abantu. Kwikontorora ibintu zose twe tuvuga, nababwiye ngo inyigisho z'amarangamutima tugize iminsi tuzumva ariko ntacyo zatugejejeho. Nazibyo zo gufana ushibukirira mwe n'ejo bundi hazoza abandi bakubwira ufana, ariko ikizokubwira ko ufana ntaho bukugeza nuko utazokomera. Uzatinya umuntu ukwigisha ubwenge, kandi umuntu yagiye kwisha ubwenge aguhonda mu mutwe akagukutura. Uriya mwarimu guhendahenda ntacyo azokugezaho. Uzatinya wa mwarimu mwari mutinya kwishura mwese, ujya niwe watumye tumenya ubwenge. Ngo ticu ubwaje taza kinara gukubita ukamasanga ibintu zose wabishize mu bikorwa. Ushobora kwakira inyigisho z'uburyo bwose kandi umuntu yahawe inyigisho ziwe, ariko inyigisho zizima zikwiriye nuko wigira ku birenge bya Yesu Kristo, kandi nawe tiyaciye horusha. Satani aramujana ageze iminsi 40 ari mu butayu aza kumugerageza. Kazigaba we iminsi 40 so hasenga n'amajoro 40 ari umwana w'Imana. Ico ni icambere. Icya kabiri afite iyo minsi yose hasenga, kandi icya gatatu yiyirisha. Ariko Satani akaza akamugerageza akamubwira ngo nimbura umwana w'Imana, agahangara kuvuga iryo jambo ngo nimbura umwana w'Imana ngo hindura ngo iribuye ribe umutsima. None twe bari mu kuza akakubwira ngo nimwe uri mwene Samweli ukamushibukirira mu kirere. Uku haraho twari twaje turatangiye none. Umuntu nakubwira ngo ngize imyaka nsenga ngo ngize ibihe birebire ngo ntato wondusha, uzomenye ko yateye intambwe zitatu zo kumanuka. Umuntu wese uzokwereka ko hayagenda mu rugendo azabona ataharagera. Kuko Yesu yaravuze aravuga ngo kuva kera ubwami bw'Imana buraharanirwa. None gito batavuze ngo ubwo kera abo barabugezemo biraheru. Kuva kera ubwami bw'Imana, kuva kubwa ba Yohana nabande ko biraharanirwa, kandi nabo bari ko babibona ko bataragerayo. Banasifiwe. Haleluya. Mukomeze ijambo ry'Imana kandi naryo ribakomeze. Usoma ijambo ry'Imana, ureke kwakira ibintu zo hejuru, ureke amapokero, ureke kwiruka. Musi umwe twagiye gusenga kabarore butunira mbwira ijambo njanza numva amagambo menshi, kandi twari kumwe na mwene data uri hano, ariko birashoboka ko iyo tatu hakuye. Aravuga ngo mugende musenge ikindi cya kabiri, mutuze mugumisha amaguru hamwe. Uwo munsi yaradusatuye ati iyi nukuvuga ngo yari kwabona ko muri twebwe tutarabasha gukura. Musenge kandi ngo mutuze mugume hamwe, Imana igukoresha. Nguriyi tuzufata izi uriyi wakubivyi ugahera hejuru. Aravuga ngo muza musenge ngo kandi mugabanya akaguru. Ariko mwana umuzeyi wicaye hano, jewe numva ko butunira hari ikintu anenze. Yaneze ko tugenda dutora ariko muri twebwe tutarare mwimba imbaraga zo kuturemesha. Igihe cyose udafite ikigega muri wowe kandi utaza wizera ko confidence, uje wese akakujugumisha, azakwinjiza ahandi hantu. Jewe ndababwiye ngo kera kuva kera nahoraga mparanira kumva nawe umuvuga butumwa ukomeye. Kiri umwana muto, ariko ejo bundi nibwo nabihayemo abantu buhamya. Nabona afashe ingabo yaje arabwiriza, umutima wanje ukamubwira ngo nukuri ntazondusha. Ntazondusha nyine kubera ko ndabiharanira.
nimba uzubana uwundi yo kurusha azokurusha nimba uzubana umuntu wese aje akamagutera ngo yageze kure nawe tuzohagera kuko yakugereye wowe ndiko kwizera kwa kuresha zawumva uharaniye kugera ku bintu bikomeye kasigaro narushama ugira ishari ryo kurushaho urekerera ishari ryo hanze kugenda dutora ngo umukobwa yazaye abana ngo ushake naje kubihindura uzugira ishari ryo muri Yesu Kristo jewe nibyo ngira nibyo biba mu mutima wanjye nimba utagira ishari ryo muri Yesu Kristo uzomera nka Yuda ntiyari afite ishari ko Yesu apfa yari ko ngo ndamugurisha kandi mukandi kanya yaragira umwuka w'ujyana ibiceri barabigaruza kandi Yesu arabihakana ariko ntiyari azi ko hasoreshwa nk'ikintu kibi uza wirinda gusohoreshwa mu mugambi wa Satani mu gihe cyose ukiri ikigega cy'Imana bikimana mukomeze ijambo ry'Imana kandi mukomeze inyigisho mwenyine mwivomere muvoma amazi azobatunga wicare hasi usenga utekereza Imana wumva Imana mwakira ijambo ry'Imana. kuba ngufate mu mutwe haraho Bibiliya ivuga ngo umuyobozi akwiye kubwira abantu amagambo akabigisha gufata ibice muri Bibiliya byose naye kuvuga amagambo yose ya Bibiliya naye kuvuga ibitabo byose 39 byo mu Isango rya kera kavuga uko bikwikana kavuga n'ibice byayo Ishongero kavuga igitabo cy'isezerano rishya kavuga ibice byayo nuko bingana kwiga amagambo yo kuvuga ngo iyo mpaye mvuga izajya kuvuga Yesu yambere igitanga ikigaragazo reka mbabwire ngo ibigaragazo igihe kimwe narwaye n'ibyigoni nuko ngo mbere ku kuntu ibigaragazo biza ndwana n'ibyigoni ishana Someone get him see on the wood. If you only shot at one. When the zero is on how long came matching one at it up. No, come on, go for Omugawa, Charan, go on, you see, Omodabo, the one he won't be shot. But they will let me. Kuranga wani kindi kibone muzigo akegutanga ibihumbi 100 ndazemeye gose kandi sinababwira kuma kuvuga ngo iby'Imana yavuze ngo cyangwa nawe usanguke nawe oya imaze kuba kabeyo imaze kubimenyera mukanga yegeye ngo kawo nani ko babwiye Yosefu ngo kawo sabaje Aya bunye najya kuwambere yambwira ngwega hazo umuntu azanga ngavuye mwabe kaba ngwaje kuko ngwaje kunkura ku pasteri Yesama Tuwunkura ako usigira kuba umutamsi Nigo gambe umutamsi ayo sigana ijambo siga umutamsi sigenda umutamsi nani twali abantu Pasa tunga ya bagam. Sebuga ayo himba ustoyi tegeko. Hani himba ustoyi kuiga. Hani himba ustoyi kuiga kan. Hani himba ustoyi kuiga mahirwe ukadanda zo kongo. Hani himba ustoyi este. Hamo edekan. Hamo yawa himba ustoyi. Hani himba ustoyi ana. Mukena wana wala himba ustoyi. Mukenya kama shia wakana wantu wabzaye wala yudi ngumba. Mukenya ana yebudasa samima. Imana wiza kumuheza, imuheza Samuel. Mose Samuel ahavuka. Yosefu yuno tugiye kuvuka. Urando gishani bagabishu. Bisa hasina gishani. Bene biru hababiri. Bene zero pababiri.
benene y'abatandatu beca hasi ngo tumugambani tumwice Rubeni n'abari mukuru agakwirwa na Simiyoni agakwirwa na Nawo agakwirwa na Yuda agakwirwa na Isikari na Zabuloni abo ni benene bashinga bakwa ngo bishe Yosefu benene biruha babiri ni Dani na Nafutali benene n'Rubeni Gadi na Asheri abagabo icumi bajya inama ngo twice Yosefu tumwana n'abagabo batinzoza akababwira ngo nabonye duhambira imitwaro yose yanyu yose ikubita imbere y'uwanjye uwanjye usigaye uhagaze nk'ubu batazadutegeka bazamutwara Mukerebye ngo nabonye izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binikubita imbere yakabatiye leta yo gukora icyewe naso na nyoko tuzaza tukwita imbere reka aho ngaho Amen. ishoni ni ribi kandi bibi yagana ni ribi ishoni ndamwirinda amashani ni yake abagabo 10 batumye bavuga ngo bazishe Yosefu ukoye baragira iyo baragiye inka umukumbi ise Yakobo atuma Yosefu ngo aje kureba bene se ngaho bari ukoye baragira iyo baragiye inka umukumbi ise Yakobo atuma Yosefu ngo aje kureba bene se ngaho bari aragenda ageze ku ncamake ageze ahantu aho yamutumye asanga ntibagihari banimutse bagiye ahandi asanga umugabo uhari hamwe mwese wa mugabo tubeyo abagabo bafite amashoha n'abaragiye ati bagiye Dotani aho ni mu migambi mibi niho hari imigambi mibi ni mu Dotani uramugiye mu migambi mibi agenda agituka kari ati kamosaje tumwici tureza ngo zibe kose zidasoho bemugezeho reka mbabwira ngo Yosefu cyane agerewe na Yesu aheshi bamugishije ibice 30 ibice 20 Yesu nawe bamugishije ibice 30 mwambubane aragezeho bamwambura bamwenda sega yamushonesheje mwiza cyane bamfata amatamugo bagihaye bafungwa bati abamidiyani baraza bahanyo ngo bahagati mwekateka kumica kumugurisha agenda imisiri agenda mu giputa jana aba bantu bamujana agenda kumuca amata nabyo abagabo 10 bamugambanye Yosefu agenda ageze imisiri akiyagera aye bicuruzwa amushaka agolokwa n'umugabo witwa Potifari aramugoboka abari umugoboka amujani wiwe kandi yaba umugabo ukomeye yaba umugabo w'umukire w'utunze yategeka abatware bategeka kwa Farawo bareba abarinzi barinda Farawo Potifari uwo mugabo aramujani wiwe amuraga ibyiwe byose arayimuheza rwose reka nsoma akajambo gatoya hano mu majambo 10 mwabasenzi mwebwe mudamukunda gusenga hamagasinya hari amagambo 10 agosinya mugayo inyungu z'amasengesho ariko ndavuga yagatandatu ya kanini gusenga niyo nzira yonyine idufasha gutsindira igeragezwa iratari gusenga bigira uburambe bw'imyaka 3 bikaza kuri wewe bikagera kubuzukura n'abuzukuza bawe
ese ayo mahirwe Yosefu yageze kuri wanjye yageze kubuza ukuza wiwe Yosefu ageze kwakwa yashakira umudamu bazara abahungu babiri Efurayimu na Manase intwari nyinshi zivuka aho ngaho intwari nyinshi zivuka kwa Efurayimu umuhungu wa Yosefu gukiranuka ugasenga bigwiza kurama imyaka 300 gusenga ukabona ukaganira n'Imana ukagendana n'Imana biguheza kurama biguheza kurutindira igerageza reka nkubabwire ngo Yosefu baza bagezeyo baramwibageza nabwiye amagambo 9 ya Dawidi ijambo rya mbere rya Dawidi n'intambo ya Dawidi ni ukwibagirana kwa bene se Yosefu baramwibagiwe abagabo 10 bakuru biwe bose abagezeho baramwibagirwa ntibamumenye bamuyobera ariko bakarabamenye akagenda akajya hariya hirya akarira akaza akabagarukaho yihanaguye ariko yabamenye niba ntibamumenye kwibagirana kwa Dawidi muri bene se usenda intambara yananiye abana cyakiriwe ngo mudamufata amagambo kunanira kurwanya intambara yananiye abana kurwanya intambara y'abakuru biwe niyo Yosefu yarwanye nayo yarwanye n'intambara y'abakuru biwe kurwana na Sawuli kurwana na Goliyati intambara z'amashimu intambara y'abakunzi be aba bakunzi ba Yosefu bamugambaniye intambara y'umugore we intambara y'umuhungu we Abusalomu izo ni intambara cyenda Dawidi yarwanye nazo ariko yakamabwire ngo Yosefu ageze yazana abana babiri Efurayimu na Manase Yakobo atashe asanze Yosefu Yakobo ati mwana abana wabyariye amavuta ntaza bazanye mbehesha umugisha abana bicaye ibiganza barasengera Efurayimu na Manase abantu bitwaye bakomoka kwa Efurayimu Yosuwa ntihakomoka n'uwo muryango wa Efurayimu Samweli ntihakomoka n'uwo muryango wa Efurayimu sawa Dibora wa wundi waneshe wabaye umucamanza mwaga neza uwo muryango wa Efurayimu mu bahungu ba Yosefu nani Gideyoni n'umuhungu wa Gideyoni wa nani Gideyoni avuka mu muryango wa Manase Nafutali wahundi wanesha mamoni avuka kwa Manase Mungu wa Yosefu kumpea kasani amebarikiwa niyo niyo migango ya Yosefu kukwema Yakobo yagasani abana wa Yosefu hari ibintu bine ijambo rya mbere kuri Efurayimu intwari zose niwe zakomokagamo icya kabiri niwe wayoboye ya migango 10 ya Samariya Bidega tatuyaba imfugenda nabi ngo yivanga abanyamahanga ng'imana z'Imana zimushiramo tumugaza mu ivanga abanyamahanga ayo maga na ijambo rya kane Abusalomu wahize Dawidi wahize se yaguye mu ishyamba rya Efurayimu Efurayimu ni umuntu ukomeye muzi abantu Yosuwa yasinze abami 31 abakiri kumwe muzi Dibora abo yanesheje abanyakanani
muzi Gideoni yasize abamidiyani muzi Yefuta yasize abamoni rero ni ukuvuga ngo ni abakomotse mu muryango wa Yosefu bamwishyuye Yosefu uwo mugabo Potifari amugoboka amujyana iwiwe nyuma yaho amubisa ibintu byiwe byose nyuma yaho mugabo Potifari ashaka kugaragaza ikigeregezo n'ibitangaza abangwe kamugaragaza avuga ngo Yosefu agahora mu nzu iminsi yose ngo baryamane Yosefu umuhungu mwiza w'uburanga bwiza aranga atinya Imana apana kwivana kuvuga ngo aza kuza abandi munyamahanga umugore w'umunyamahanga ngo aza kuza amahanga mwabikuta harirangira sinojyamana n'umugore w'umunyamahanga umusore mwiza w'igitanga wa mugore ati reka mureke amufata ihuzu Yosefu asigaye mutariya ati ngasiga ariruka aragenda aramushyira ayibika aho ngaho ngo amaze umugabo we araza atore bamuheburayo yashaka kunkoza isoni umugabo arakara amufata amutamuyigereza inzozi za Yosefu ntizagarukiye mu rwobo bamukuyemo inzozi za Yosefu ntizagarukiye ku mugore wa Potifari wamureze zaimi Imana yafite umugambi kuri we nakubaza ninde mbazo kuri wowe ninde bakubera imbazo ninde uri inyuma w'abarimo mutenere kuko twayivuze ngo Abusalomu mwene Dawidi yarwanyije Sema aje ku ngoma ye afata abasirikare baza kurwana n'abase Dawudi bageze mu ishyamba rya Efurayimu arwaye Yosefu yabyaye abana b'intwari wegeye abana n'abuzukuru nabasoma ijambo rivuga ngo gusenga bigweza kurama imyaka 300 ukagera ku bana n'abuzukuru bawe yageze ku buzukuruza be agera ku bana be Yakobo Yosefu ngo ababonye amuhereza abana ati ngaba abana ubasengere umugisha abana ba Efurayimu abana ba Makiri mwene Manase bahabwa umugisha na sekuru nako bagiye gusaza arebe ngo Aburahamu zana abana bawe mbaheze umugisha azana abahungu babiri biwe abaheze umugisha rero ndi gushaka umugisha genda usenge Imana urebe umugisha Imana izitanga genda wiha Imana urebe kunseka ku myaka 30 abahabwe ubutegetsi kwa Farawo bitwara igihe niwageragezwa ubere bitwara igihe tukazuka ngo manzi iminsi mbayange goya bitwara igihe Uba wagiye ari imyaka 17 yaje kugera ku myaka 30 agakunda kubona ibyo Imana yamwereka byongwita bitwara igihe tukagira ngo bizayiza vuba naye kuvuga abagabo benshi ariko ndashaka guheza yakiwe mu mwanya n'abamankavu reka ndangize amagambo nababwiye ko nasoma mu gitabo cya Yakobo kandi rimwe no kwitana abantu bagerageze gusohoka mu kiganiro cyose cyose wihuse wege kibanze kirangize mu wacu tukagerageze gusohoka mu kiganiro cyose cyose wihuse wege kibanze kirangize mu wacu wege kibanze gikoreshwa nyuma yaho uzavamo
mutunga Zava mushiste. Ufise ufise no ufise kazi mutuka hotiye gusohoka mu kiganza cyose cyane so wihuse Weke kibanje kirangize umurimo wacu uzava mweze nkayo se Hallelujah, 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 yes. Buhindu wana maku Ego. Kwa buhindu wana kwa hindu Hallelujah, yes. Mana Ibaheshu mugishago Imana yakomeye rwose sinzoza mu makuba ngo Imana yaneze gutyoya kazaba karose karosefu ngo karosa wanjye tumwice oya sinababwiye iby'Imana ihaye kuko ibyo yavuze ku wa mbere kandi zivuga kandi ziganira rwose akasimba uvuga kandi ko nuko kuri izana hawo nasenga ukanga usanzwe tonga n'icyago hari umugabo umwe umugabo utuma twagavuga ngo nasenga n'umugore wiwe umugore atazi kuvuga Yesu ntawabizi ntamwe yaravuga ngo nasenga n'umugore we ewe kugite cyane ndara nicaye umugore aryamye Hamis Kaza beja kuwodo hatubuga Akabona sanagiye kuryama Akabona Kaza kuko bagiye kuganira n'Imana Imana icyubahiro kuganira nayo kuganira n'Imana reka babwire ngo ntibukihutire kuva mu kigeregezo cyose cyose tumwihuse ureke kibanze kirangize umurimo wacu muzavamo mutungaye Imana yahise ububasha ariko yarese Yosefu bamuta mu buroko yarese Daniyeli bamuta mu rwobo rw'intare yarese Pawulo ajya mu nkuge inshuro zitatu yarese Yeremiya bamuta mu rwobo rw'isaka yarese Shandarake bidegomesha bataga mwitanye ry'umuriro abo bose bagiye kuvamo bahindutse ukuntu Yego. nimwihangane rwose Ego. Yesu banumva niba ni sindabeya cyane nababwiye ngo nkiba haniya mama nakuraga nicara tangira ukwezi kose nicaye njyama hasi mu kiraro kandi icyo gihe nari ntaramenya gusobanukirwa gusoma Bibiliya ariko ngubu namenye gusoma Bibiliya niyo ntwaro yawe ni igitabo ni ijambo ry'Imana ni ibyanditswe byera ni impumeko y'Imana Nizanyisoma kama numva nguwe neza kaga Hallelujah. naganire naganira nayo kabu ase ngo usuganira na Ndakadegera aho ngaho ariko yakababwira ngo novuga mbebito rwose niko bifite mu mutwe byose uko bigana amasura yabyo ariko bifite ariko bikandangiza kuri ijambo bivuga ngo Yesu ni mwana wa Mungu Yesu ni mwanadamu miakamira Yesu ni mwalimu mkuu Yesu ni mwokozi wa ajabu Yesu ni muganga Yesu ni mukate uliosoka toka mbinguni Yesu ni maji ya uzima Yesu ni mlinzi wa wanyonge Yesu ni nuru ya ulimwengu Yesu ni mchungaji mzuri Yesu ni ufufuo wa uzima Yesu ni mfalme Yesu ni mtumishi wa Jehova Yesu ni mfariji Yesu ni mtakatifu Yesu ni mchungaji wa ajabu Yesu ni muumbaji mkuu Yesu ni mwenye kuteseka Yesu ni Yesu msalama Mwongere ijambo ry'Imana amashyi. Amen. Bwana asifiwe. Arakoze umushumba.